Menen kasengi haka arfu artari kurisau kaseng samla Katolik nong sirengan kalayo apan penha perdano ya ka futlit Gwilin Taba Memorial Football Tournament balayo apan penlong haka lempung yalek ka jong kaseng Trelang Sport and Cultural Club Pongtung. Kani kasengi kalalong ka ba isyong kun ba haka jingya don lang jong kirirang ba kan tubru ya arngut ki kertong ki bansaya aireng haka samoy jin nong mikmat haus nem bansawan uba pen kerawar lang hong tau bad uba Anthony Kongwang naka parti UDP ifada Robert Kriam Parish Priest nong sirengan Parish President jong ka kelam bad ki bahaying hasem jong Gwilin Taba bam kwai hada waru blay. Haba pai pada sya kejing elek kai kencat bol jong ki kentai ka tim ka bala poi syakman bad ka bala yakun persya akani kasni kata ka de ka solong persya ya kala palang. Haka tiga cing yakun persya kalalong ka ba itenat ndrei ka solong kala yo pan penbam tang sikol haka kalamit kat dui kalalong ru kanong wandra nambat puram haka tiga sngi kat ba kala palang kam sim layo setia pan penkijar hadu pan daput pen waino ya kecing elek kai. Bad apa pai pada isya kejing elek kai kencat bol jong ki senrang kanong tungur persya ya kala palang. Kejing elek kai kala long ka ba isyong shit bah kejing risa kan hoi ki palba ndre ha ka bagum kan ni kejing elek kai kanong tungur kala yo pan penbam daka arkul hang ni la ban ong bakirang elek kai jong kanong tunguru kila la ban elek kai bha hadu bakin da yo ban tep aka kelas tem kan ba kala palang kam sim le yo satia ban tau perthaya la ka jong ka kanhun bad ya kanam la yo khur da kanong tungur. Yuk, clear, lihat kan pedok, lihat. Video. Ada pening nanti. Shine